Ni wega mutegeri nontu bwa kwithira gwatanirite na bauti mwankira thaiji na ukabere imbwirire tukaria na Angelo Gitonga twaririe mantu jegie ngugi cia county na mantu ja maingi. Iwega sana Gitonga nontu bwa kinya kiri studio setu cia Weru TV gitumi kia ugaibwa mainya ni kiriko. Ibwega Maureen gitumi giki ojore mtwere gukwera popo nontu bra twingo twachiendere gukurukira gatibere twakurukirie mwanka jwa 10 yongirije na 10 bwa mbere katuenda twithirwa twina thirikari ria kwina batu kigitumi kia mbere na ko twenda twithirwa twina thirikari kumba gwithirwa ikiwajibikaira kana ikiritango gire batu twingo tukwenda turia jandene county wajaire twathitire ugaibwa mainya ni untu pokwenda utegera masirai jantu baria banini tuge ngakwana ngerekano dene county Meru tuli ndurijo chire antu ba kai muno dene ya county ya Meru tuge kule aindi tuge kule antu bange Turkana antu ba beta ko minorities dene Kenya kaire ne twathagio gaibwa mainya ni kera tushughulikira antu baba taukirikie mwere baraba ile chuchibi bataukiri ni chuchibi mwere antu baba bena disabilities ko eu ne pati engere atoma tuchwa okuga tudigia gaibwa mainya ne tugarura ura twale bere ngugicho de serikali chaitairwa katikati na Nairobi lakini tuenda kugane kenda tulitanguki lakini kia muhimu guru nekatwenda antu bonde dene county bakinyerwa ni thirikari kana ni ngugicho thirikari chija kwina bo nikenda bomba kumenya kwithro bakiritairwa ngugire bo bongo bakwenda kiu gintu kira kibata kabisa kira giatumite tuga kaire ni kwari na uteti ate de thirikari ya Nairobi yategairaga guntu kumwana kumwe gatigira kunge buru kwa ure twagaga mainya nikenda twakikisha gute party ya Kenya tiga ngugitere kidogo mutegeri wa Weru TV wete na mbere kutuma maoni jaku gukurukira namba SMS ni inya kibogo ithatu ijiremwe kana kire Facebook Weru TV kana kire Twitter @Weru TV na nkethoma maoni jaku ukorirwa gutwira imantu jariko kana kethira nuonaga takathirikari yaku ya county ithithite bwa kungana na tukita na mbere na Gitonga no kumbere saira mantu ja ugaibwa mainya ni bobwaga angukwera kya muhimu kabisa kingi kira ya tumene twenda manya ya thirikari jaga wakena turetro ja moya ja Ndiguru county ni kenda tuhakikisha weti na mbere kana maendeleo ni ja kuthithika Kenya yonthe janganene nontu tujatithwa ketha Nairobi yathithwa county ile ya kwina na thirikari tutigira county ile chiwajia kana ile chienteringi ile chikuraja kuma katikati kou rĩrĩa twĩna ũgaibwa mainya o county cionthe ikethwa chigaheri mbere cia maendeleo kana maendeleo na kuumba kwamba kuendelea twitite na njĩra ĩmwe na kaire nĩ twendete kunyia nyinyi nguvu ya thirikari ya gatigati kana thirikari ya gitaifa nikenda tuga nguvu ĩu tukinyirwa nio aja Ndiguru niguo nja kuga atiri mantu yothe gatuika jakathirwa Nairobi gatigati kana thirikari ĩu nene ketho ina inya muno na etho gutumenyera twinde ndene Kenya lakini tukagania power yetu tukamireta kire antu tukaigua tu represented bobwaga tukomba kuoria biuria ke thirikari rere akwena atwe nikenda tuhakikisha maendeleo ya kuthitha kulingana na watu kwa principles yayo na isende principles ya devolution ni inkai ni principle ithatu ya mbere ni mbere kuhakikisha county government kana thirikari cia county igakara na misingi ya kindemokrasia na cie giteo ugaibwa mainya yeu ni gintu kia mbere kune je kuga uyu thirikari nene na thirikari nini ichibugi gukara cienyenete heshima kulingana ula tugire turi a Kenya ndene katiba nyo itagwo separation of powers
ekwithwa kwina mainya jaja gairiro county na jaja tigiro in the central government twithire tuki principle mbere ni gwakikisha that balance is maintained yabo bojaire ni ati kire ara kuunda kurungamiri utongeria ndene county kethira ni county assembly kethira ni nara tukwandika antu kethira inara tukuthura antu kwithwa be corporation ni kana commission yetu utenjenda no emwe itha mtu murume kana mwale kana mtu muka ebu kwethirwa ire nkuruki chunche biere kire bithatu bu ne bu twingwa twekire ndene ya katiba yetu kire principle yo ya mbere ewo ugira ibabatere kunenkanira heshima ko bakorania biuria era uritingu gipote kwitana bwega kana wejana heshima te kuga gukorana biuria katiba yetu ni ejene mitaratara ya uria tumba gutegera etha uritinangu gibambere bolero ya senate for instance senate iria iri ndene thirikari nene ngugia yo ya senate betu ni gutetera ugaibwa mainya kwa ubena ngubu baya ya katiba ya kuoria bioria riria county itirathithia uria antu bakugite kana ethira ni thirikari ya county itatumira mbeca uria kwagirite babu igwita kuoria bioria na gucokia bena wajibu bwa gucokia bioria kire bau nontu kire senate no neturugamire ibu gutetera ugaibwa mainya kwa te kuga kwethwa kwina heshima te kuga gukoranwa bioria ni kuga ukageta level ikanda miserenge kutuika na ndethi level thirikari ya kitaifa gya kwenda kurita ngugire twanenkere county kana county gya kwenda kurita ngugire twanenkere thirikari nene na bwa jathato ni ati o county ne bui gwakikisha kethirwa ina gundu gwa kurita utonga nikenda bura bugatumira kuendeleza maendeleo ndene county hiyo ni principle yetu antu baba ingi batombaga kwathurana ngugi cia ngabana na cia thirikari nene mwanya jungo ijuriko ibo bwaga katiba yetu bando ni ejene ngugi kirambire kia bina kana ireta kwa schedule 4 ya katiba ya Kenya ni ejene function kana mainya jala jagai jareto county na jala jatigi ndene ya thirikari nene kana ngara mutegeri wetu na njire nkwe Kenya ne bui gwikaria kuma kriando mianka ya Kenya ya ome ne bui gukarwa kwou bubu tumba kuthithwa ni county ri ko kanere kono to county ciothe cindene mianke bu yuni nya itigiri thirikari ria nene idrone igatwakira jeshi itumenyerere jeshi yetu nikende tukariria mianke wingi kwina wamba bumbo karika ndene kana mogwathi jombo kumira ndene county munenge internal security bandu ni inya itigiri thirikari nene nikende itumenyerera polisi na mpangi wingi cionde cio kumenyera okaria nikende gitabura riu ni inya itigi thirikari nene lakini kwina inya ira ciagairirwe county na inya mainya ya ijo kwenda ku mention kana kugwetana njire nkue ya mbere na imbugite ni ugima bwa mwiri ya ijire ni urimi ya ithatu ni kwina gicunje kia kithomo kinenkeri county gicunje kiriko gicunje kia kunenkeri gicunje biere gicunje kimwe ni kithomo kia na baba ni buru kenasare na kithomo kia vocational training centers ndachita vocational training centers tuchita youth polytechnic ni untu kwina kithomo kia polytechnic gitigi kithirikari nene kia national polytechnic tuga jamero yetu na ndene county ya Meru twina National Polytechnic imwe yetagwa Meru National Polytechnic ira yari Meru Technical Training Institute eu bando ire thirikari nene lakini youth polytechnic cionde cietu 23 cionde ire ndene ya ichigari cieje ndene account okay gintu gengera gaikia naja ni agriculture ngomigweta lakini inkwenda twerewa kuna re tugaite inya ya ugima bwa mwiri twareta ndene account kuri inya ya ugima bwa mwiri itigere kithirikari nene mantu jathatu bwa mbere ni
sheria iria igaturungamira twitwinthe Kenya uria tubui kumenyera ugima wa mwiri policy, the national policy on health iria igaturungamira kenda gutuika uria ugima wa mwiri bukweja no rene county Meru kinya no gweta county Marsabit bukaeja no kana standard iria igatumirwa no chikaeja igatumirwa mitaratara iria igatumirwa ya Meru no igatumirwa na rangi iu ni wetagwa policy. Boja iri kwena gindu twitaga teaching and referral hospitals na nicho ni ijire kwena Kenyatta National Hospital na Moi Teaching and Referral Hospital. Cibitari ucio ijire citigi thirikari nene no nguge cio ni gwa gutuma gwa mbajua iria ciarema cibitari ingi cio. Boja thatu ni kuthomithia antu manto jegi ugima wa mwiri, tuge gutrain nurses beto, gutrain mandaktari, gutrain gitumi ni giki watire no wenda gitari trazima no ntu mumero choke wande ko no itoka litangoge o county ingi on ko no mwanga county ria ithirwe igichietekagia ati no train uria umba kulitangoge ndene ya gituo kiriko kio gima wa mwiri ko ni sababu ya ku boja thatu kwena vaccination njanjo ira sasa mwira tumunta twana ni on tupoko thwa ni on tupoko ro era ero ni on tupoko maintain vaccination kana skill kuendeka ni on tupoko uketho kwena polio tugemero ni ogwatibo nene kire isioro na ni ogwatibo nene kire gontu kongena no tuyomba kuthama no tuyomba kuma ogeta isioro ugaumana wena polio ugetho kambukisa no kwa no tupoko that global nature ya mirimu ere yonde itumba kumenya meyale yako ina kolera itumba kumenya mwangajo Meru na Tharaka kwa unande interview mirimu yonde ere yomba gusambaswa na haraka yonde netigiri mandate na ya national thirikari nene so na kire jajo ndan kuerere sheria tunyera ikire urimi national policy ya agriculture kana sheria ira yonde rungamira kurungamira urimi ndene Kenya itigike thirikari nene na kinya ya kithomo no lakini nkwenda kugweta manto jege kithomo no ntukiurie kwija ntuko nyingi kithomo kire gairi thirikari ya county ikithomo kia twana twatu ni nursery ECD na vocational training centers kwou ogeta kwira ngavana ake primary school ate ona mbecha yu no ntu katiba yetu na yugete inyera igai ithingato ni mbeca cia kurita ngugiriko eu kwou nande kethira githomo kira ikia nasari mbeca iria ngavana nengere ije gutetheria githomo kia nasari nikio gitumi ngavana wa Meru akwamiria Meru niyo yari county ya mbere ndene Kenya na kiriro arie no ru county ne batere kweja na basari na kinya kwa kairasi ibo bwagana inyo nkwendete gukwira thirikari ugaibo tukwamiria thirikari ya county ya Meru ni yari county ya mbere ndene Kenya kuandika arimu ba nasari on permanent terms tuandikite arimu nkurukia ngiri mo na magana jairi on permanent terms arimu ba nasari arimu magana jana bakandikwa rua ora tutana mbere na kirage ko determine kana kirage utuma tumenye tho mwalimu akandika kana atani kwa kuringana wingi bwa twana cukuru no tutumira principle ya mwalimu mwaritane twana 45 bu bwa mbere boja eri tuendelete kwa kairasi lakini ande Meru basari ni untu bumwe butwikite meatumita basari no ndu butamenyerie kumegita basari ya muritwa wetite secondary kana muritwa wetite university ne inya ya national government kwina basari ge CDF kwina basari kire ministry education ine bu kweja no hau lakini county ya Meru ni untu bwa kuona mathina jaria ana bamo betu bomba kuona nyetu athomithie mwana nursery akaya kuria gwita primary gukarate no nto no ugaikoma bukinyirite na ndo wakarere county ya Meru gukurukira county assembly ya Meru ni introduce ya fund etagwa retention enhancement fund kenda tuhakikisha mwana ule ukuma nthigurwaja ako uria winoke akomba kuendelea kuthoma netha no miyake ndia kuthoma kwou tukaakaewa
utethio gukurukira detention enhancement fund ya kurukirwe ya fund ni county assembly yetu nontu yo take care function ya national government. Lakini on top of that ni ontu still tukomenya gukethwa kwina ana bankia dene county ya Meru na beno uwezo bwa kithomo governor wetu wa Meru twambiririe county scholarship ya ana baire bara the best yekigerio gya KCPE mware na kaeje na kare every ward in any exam wereka uma ya mwonko jurejo ka uma nandi ndito menkaire ayo full scholarship no nto either atena share bond na no mwanga condition niji ni wethiro igwo kurukite kabisa na boja ire wethiro kulingana na assessment ya kamiti ile seti gukurukira the ward administrators na babo bange na stakeholders bange ndene ya ward wethwa ukaira kwa this scholarship utethoma ko those are the condition nijire with what is the best na igwo mwega buru mwana igwo kurukita kabisa na igwo kenda tutekeje kunenkera muntu ro kurukita kabisa na aciari bawe bena uwezo ni gukari kwena mwanya jwa ngugi ya minister wa thirikari nene na minister wa county. Okay, kamba njanganwe ndene county to chieta department tutena ministry tumeta county department ya county ya Meru tuna department ya 10 chibangi kulingana na manya jaja gai tuna department ya agriculture tuna department ya ugima wa mwiri tuna department ya kithomo ire rungamirite polytechnic na ale child education tuna department ire rungamirite aritingo gwa thirikari chionde ne 10 ya water ya roje ya transport na mantu yange jau county executive kana murungamiri ura munene minister uweta minister ndene ya county minister uweta minister ndene ya county tubetaga county executive committee member CCs CEC no nto kira tuina ndene county government ni county executive committee totena no antu baba inge bageta cabinet ya Meru minister nguge bonde baitanguge igwanene kinyetha igwane ichina mwanye ndi chigwanene no ntukethero rungamirite kithomo igwo gakikisha kwina sheria kurungamira kithomo account igwo gakikisha kwina sheria ire iwe ithondeki account kurungamira rwangiru rwa kurungamirite ni kuingwa na mantu ya national government no minister ro rikungukiria thero kirita ko no kethero arungamirite inyeu account inyeu inyeu tugairi tuli county ko kire kulita ngugi baitango igwanene lakini chie tofauti nontu cibange kulingana na inyere gairi rwangiru rwa thirikari thirikari nene ne janaga CDF na kuri na mwana no joyo kire thirikari se county mbere matwame nkwenda kulita na antu betu mbere uju ngugi cia MP ni ithatu ngugi mbere ni gutwakirisha kire bunge ya ijire ni guthondeka sheria ithatu ni guteka rwangi rwa thirikari rwa rungamirite kethiru kulita ngugi ire banki ire na budget na MCA no ngugi no yucho ithatu ande ko kwena thina nontu jara maingi twendete kana uro tongerio bwetu butwira bukari twendete kuga nde MP ndathithia nde MCA ndathithia kwaria magesheria uri obuyu kuthithia ni minister uria wa rwangiru rwa thirikari etha rwa county assembly kana minister wa rwangiru dene na thirikari nene ugwa ngugi ku ne kwejota ikuga kireo kwenda kithithwa na gucoka ugataka ketha ikithitherwe na nde kira kiretete thina na CDF na ikyo kiratumire change yeto nya national CDF ikwethirwa itumba kurungamirwa ni MP ikarungamirwa thirikari rwangiro executive MP ngugi ewe ne kuga i project ire kuthithwa kulingana na antu baria akikirishite project kuthithia priority projects ire ategete na kwejotega kethira ikuthithika kwa atumba kwithirwa ari directly ikyo giatumite at a certain point in time uigwa muntu etete kotini kana gwetete kotini ukaigwa CDF iko rude and constitution no ntuba kwithirwa
nguvu ira ngugira chia imujumbe kana ile ya MCA ni thatu na emwe cio tegurita ngugi emwe cio ni guthondeka sheria ingi ni gutwakirisha na kuga mahitaji yetu iu ingi ni gutaka kethira kiria ugire kithithwe gikubangwo kuthithwa ikithithura kirabangi na gatumira mbeca ire irabangi kenda acoka assembly kwija kuga ngugira ntugite ni abangirwe lakini itagithata itathithwa kwou kiria tubui nkwenda kwira ananchi betu bamiru tumenyera ni tumenye itwerewe thirikari yetu na bira bionde bibangi sheria ira cionde tukurukitie ni kenda kinya tukirwo rongo tumba kuuria kiuria kenda tumba kuuria kiuria kenda inya nuntu kagita kakaiga siasa kenda inya bara baguswaite mwanya bethora bagekira wira ni kiri antu muntu amba kumenya kethira wira ne bubu bakaingia kana bakomba yukiatire murini gwatuika nkwenda gite KMP ge centriment ndigitonga ngeja nkera antu by centriment atendeja oni nkabwakira secondary school cionde sekunde mwe nkabwakira secondary school cionde na nkabwakira primary school cionde DMP angetho nkera yorongo nontu inanga DMCA sorry inanga ita mbeca iu etha DMCA inanga ita mbeca iu na inya ya gwaka primary school na secondary school tene account emiru kwa etha ndigitene KMCA angetho nkera yorongo na ketha ndichwa gitikia ngavana nyakio angetho nkera yorongo ino ntina ngaita mbeca tikamejete gwaka